Remikap ta chui khamdai paubing. Manipur State Graded Guarantee Scheme launch Sahara. Ukruli Idu Fest 2023 Hapokhaira. Manipur Road Marat Ngasaki Giji Chingri Gahaili Sazagi Giji Ama Majuho Pai Mara the Shortkarna Hangutin Mihaira. Lake Yangator, Aja the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo in a Pamidalay, Pau Bing Maisa in a Nganangramsa. Manipur State Graded Guarantee Scheme MCGS launch Sahara. Scheme Chewi Azingli eligible Kasapingli Golaterial Makangavar Graded Facility Migi Gichina. Manipur Planning Department Makok Mida launch Rani Chili Chief Minister N. Biren Singh Masowa Sada Vazanga. Scheme G Graded Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises CGT MSE Kala Small Industries Development Bank of India SIDBI Li Ngusoda launch Kasana. State Li Rot Kamarat Kushok we Aina Ot Manga Tapsang Gahai Maram Hangda Liram Gataday Dali Zatta Kala Mi Abava na Ot Mermay Sangro Kavai Chief Minister N. Biren Singh Kasatsanga. State Li Normalcy Masangla Rahura Gaji Hangda Yarina Koka Gasa Shit Sankang Rog Darkar Sayada Same China Hanga. India with states Kateo Ngachili Micro, Small and Medium Enterprises Mingjan Saghai Manipur na Chungmakeup Kajili Zanga da Same na Hanga. Manipur 50,650 micro, 519 small kala 22 medium enterprises lay the Leichi. Readable loan quicker Chiaka Golaterials le securities posai Kerchi Ara Shokarna Graded Guarantee Scheme Azingli Guarantee Kami Kasana de Biren Nahanga. Ragra Zingum Pangawe Alungli SIDBI na Lupa 700 crores Kada sanction Samira Kalachi Matada Shichin Kuyaka Employments Ting Makuda Jishat Kada Semkui Kapaina de Siam Nahang Sanga. Ukrul Headquarters Li Idu Fest 2023 State Level Inter-School Championship Hapokhaira. District Administration Aina Northeast Foundation for Education and Culture NEFEC na Makok Mida Ajukum we Idu Fest Hina Katuruka Edition Ngasaya. Gazipchi UBC Jubilee Holy Rung Midale. Festival Chi Aya Aina Haupok the Akamukup Sanga. Idu Fest Chili Transport Veterinary and Animal Husbandry with Minister Kashim Vashum na Musowa Kala 44 Ukrul Assembly Constituency with MLA Ramuivana Kaya Wasada Vazanga. Minister Kashim Vashum na Kahang Yarina Agitation Strikes Kala Ban Gasali Katamnao Pingli Mashichin Palungmara Worshim Gadaday the way Principal Pingnala Agitation Ban Rally Katawivang Atumi Katamnao Machuhova Ranu the Kashim na Hang Sanga. Takshun ay na ngajayda kalay ogatwili ngalengda zadr kawai kashap hot nalu. Vareli kachihan ay nang soda ninghaglo kachi kazum sanga. MLA Ramuivana kamatwili itum kalatta wivang mang maningla. Yari rindi sami kawai ot ngurut kalami rindi tree kamaya purpose lay sara kachi kasat sanga. DC Kengo Zuring Lana kamatwili Idu Fest 2023 wi. Kamataya Karinna Iti Chali Yersa Gahai Katem Gaziji Takui Kavai Kala Katem Chi Gazip Chili Chitay Kavai Runkami Gasana da Hang. Ukrul SP Ningshem Vashumla Makokami Chili Zangda Yaruli Ningashitui Mia. Ukrul Headquarters Li Rungmida Klay Idu Fest 2023 Chili Worship Makada Katumwi Aina Katam Now Shapanga Makada Katumda Sharukwidala. Ngahanchi State We Katam Now Psychorana Sharuk Kui Kapaina. Ngahan Li Kui Spelling Bee Painting Extempore Speech Kala Culture Show Hikatahi Zangdale. Kazib Chili KTL XL Higher Secondary School Week Tam Nauping the Tangkhul Entem Sami Kala Tangkhul Artist Winso Chamroinala La Sajiteya. Manipur with Chingri Gahaili Sazaki Gichi Amakala Chan Pau Machuho Papa Pai Marada Manipur Shorkarna Chizami Haira. Mili Sagazi Yom Gasa La Maningaka Public Private Property Saga Gazamwe Amay Video Image Yarili Majuho Pai Marada State Shorkarna Yarili Hang Matin Mihaira. Amuji social media platforms WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter higata la maningaka SMS ena yari rot marat ngamung shau khawai gagathong chanpau higata hi majuho pai mara chihaira. Home Commissioner T Ranjit Singh na chiz kamili kahang
hang high state with law and orderly sazaki gichi am la tui chuho gasa ajli ain wi atishuda tanti mira yang shat rod kamerat hopok ngsak khawai technology chichin wi gasa ajli information technology act and rules kala IPC wi atishuda action para chikita videos image rata ka legal action quick vai nganai makeup kuchi superintendent of police li wajithai lu chi dalai heroin pungjat kasa mayarnaw guthumli narcotics and affairs of border NABW mina tukhi haira chronicle news service wi pau atishuda tukhi ghai pingje senapati thangching pokpi khwi jingum thumra de shini Pulmun Kashung Kasom Kulen Kangum Kui Zingum Hangmatida Kutum City Jackson Kala Ukrul Kangum Kui Zingum Hangmati Ningshan Joy Hipping Hina Atumne heroin grams Shapanga Hangchishatta Aka Pungzat Kasana Nisha Riji 45 soap cases Hangmatida Pangali Sanglaga Sam Khau Kaniwi Alungli Shaksalaga Pungzat Kasana Atumli Forest Office Ngalem Napet palili bolero ina jatsada yaw thang ngshun tuka khuina heroin ina soda bolero kari atumui mobile phones kala documents pungjat kasala NAB na khumi haira atumui tungli case thasang the investigation hopok haira CBSE na winter bound schools pingwe practical exams date sheet shock mi haira Central Board of Secondary Education we official schedule Atishuda practical exams chi rakra ngapai November tarik tharada mati ena hapogra season high perm worshiping thareo January gajang mushho to the atumwi practical examinations project kala internal assessment chi ngapai November tarik tharada mati li hapoklaga December khayon tarik tharada mati thang kakmi haina CBSE we official power Atishuda khangacha India Kala ayar ngalaili kalai CBSE worshiping 2023 to 24 academic year with practical exams projects kala internal assessment C 2024 tharau tarik akathang kakahaina ka si janghai pam pingwiwang mang ngatei da ngaphei kachang hapok mi hauki gichina katam now ping the official notification CBSE website cbse.gov.in.lila yangkhui paira Kuki aina maitai road kamerat we aina Imphal relief gamli ngayin khuida khalai internally displaced persons ping the shortcar we temporary shelters li mawa khangai phongshok haira atumli kshina khawiwang prefabricated houses li hongwang sakhawai shortcar na khangran kasali mamayangai mana chi haira Imphal Kuman Lampakli Kalay Government Open Relief Gamli Kapam Nauna Paume Pingli Karajan Sada Temporary Shelterli Babamgi Gachili Atumi Original Somkawai Pamli Ungda Kalata Wishimli Titura Gaji Pongshoka Ikau Dolai Tabi Kala Imphal East District Ring Nai Pamwi Mi Shakani Shika Relief Gam Chili Pamdale Atumli Soam Bungwak Vapam Sang Sakrada Shadale Gaji Hangda Kashina kawiwang hong hongba masala ichi chawi shim kachang khatli hanung khawai ran mi chelu the state shortkar ka posaya chimang maningla atumli shortkar na mira kachi relief package la compensation la masam phangla kranga chidale sajag hai shimkur avavali lupa tinghang phanga mira kachi shortkar na tui mi hai cycle LPG gas connection na khleme na mira kachi hangda chi sampang khawai process zatran zatser ga haina kha Ari la masambang ranga da maringa pa pongshoka. Laida kalay chiwi ay na mga tsifamara gaji hangda shortkar na tanti ay na temporary shimli bang sakra chaka atum shim hanung haura jidalay. Hongung hongwa kasaji kem chiwi naushanao pingwi katam kashalila. Shay kutta gaji hangsanga. State shortkar na prefabricated temporary shelter shim ngaran mi pokta aja hon pay gajang Imphal East Shajiwa Jail Pambak mi pok haina. Manipur li maitai kuki road kamerat we aina meeting. Hangpanga lang da shim chuholga relief games shakatum hangpanga li ngayin kuidalay. Pau hi New My News Network we aina samkapangna. Texas li kalay Dallas Fort Worth li kare Naga Baptist Church na Naga Culture Exhibition rungmi haira. International Platform Dallas Fort Worth li chitada Naga ngashan. Kajitay rani chi makok kami Naga Baptist Church na kare saya. Itumwi shangla gai Naga ngashan ogatwili jitay gaji ningrinay na exhibition chi tarik shini tang makok kami na.
Haglak aina khangran sa sada India we aina professional Naga artist la Naga gathana pinglila kazang sakra da legsana ka US visa appointment masam ka phangwewang atum mawang rum rtua kazip chili Myanmar we Naga Public Organization Secretary General Reverend Isaac Jajo na khyaw sada wazanga Naga now ping lay ngatai dai dali panla khoka sashona da Reverend Jajo na sokhangai phongshoka FNBC Pastor Lanu Lemtu na welcome speech kamili kahang Naga now ping we kamatha ngashan ogatwili jithai khawai ta khalaya kha matai me kap ta itum da kuirang ga sawe aina mangla khayuya khangasaji hang jithai gajina da kazum sanga Naga Culture Exhibition Chili Naga we paycheck la sari kashagaza pangthem higta hi jithai Nagaland Chamber Square we founder Gukha Ho Chisila Kazip chili wazang da Naga karar la kasali wathanmi Chuinga chan shop ungnau na ningashi tui mi da ngashan kala thotrin chan hina itumwi amahana gaje hangsanga Manipur Road Kamaradli Shim Properties Sadzag hyping na shortcarly detail misang kawai hot hire Home Commissioner na Chishat kami atishu da detail chi ichicha with DCs, SDOs, SDCs office li misang baira. Manipur li malay salala pamdaklay pamwi Resident Commissioner, Deputy Resident Commissioner, Manipur Bhawan li misang baira chidalay. Laduida achi kamataya pauping. Manipur State Graded Guarantee Scheme launch Sahara. Ukruli Do Fest 2023 Hapokhaira Manipur Road Marat Ngasaki Gji Chingri Gahaili Sazagi Gji Ama Maju Ho Pai Mara the Shortcarna Hangutin Mihaira Aji we pau hian ang changhaira ngana da klai intum sai koreli khamahaya zimik sho ang sa serana